شهر خوجند و این هم مهمانخانه سوغدیان، مکانی که سکونت موقتی برای اشتراکچیان هفتمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به جودا بود. با تشبث رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده مهمانان با 3 وقت غذا و شرط و شرایط مساعد تامین کرده شدند. ورزشگران مهمان نیز از وضع زیست و بود و باش با شادمانی حرف می‌زدند. Tojiklar bizni juda yaxshi kutib olishdi. گوشتن جدای تاجیک رشد دارد. مهمان نوازی تاجیکان نیز خیلی عالی است. Juda yaxshi insonlar ekan. Bizni yaxshi kutib, yaxshi mehmon qilib olishdi. Mezbonlarga katta rahmat. Hammasi chiroyli. برای مهمانداری عرض سپاس میکنیم. مسابقه عالی گذشت و امیدواریم سال آینده هم اشتراک کنیم. Yana shu musobaqalarda chaqirsa biz bajonidil qatnashamiz. مجمع ورزشی قصری ورزش در روز مراسم افتتاح مسابقه پر از تشویقگران و طرفداران جدا بود. حضور تماشاگران نیز بر رسم افتتاح شکوه خاص ضمن نمود. رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده در حاشیه سخنان پیشوای معظم ملت در اطراف ورزش و عظمت آن حرف میزد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان فرمودند ورزش یکی از وسیله‌های مهم حفظ تحکیم سلامتی اهالی، قاصد صلح و ثبات، عامل تشکل دهنده نیرو و توانایی انسان و انعکاس کننده سیمای خلق و ملت در عرصه جهان محسوب می‌یابد. قهرمان بازی‌های المپی ریو د ژانیرو دلشاد نظرов هم سخنرانی کرد. باعث ذکر است که سوی تربیت جسمانی و ورزش در روز نموی هر دولت مهم بوده. فعالیت در این سوی دلیری و مردانگی، هوشیاری و زیرکی، پاکی و آزادگی و صداقتمندی به ملت و وطن را تقاضا می‌نماید. با این مسابقه نایب رئیس فدراسیون جهانی جودو ویکتور فلارسکو تشریف آورده بود. قدوم مهمان عالی قدر را رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان نورالله لایق خیرمقدم گفت. در چهاربینی امروزه با سفارش پرزیدنت بین‌المللی جودو ماریوس ویزر نمایندگان فدراسیون بین‌المللی حضور دارند و تشریف آنها را به تاجیکستان صاحب استقلال خوش آمدید میگوییم. جناب فلارسکو از علاقمندی جوانان و محبوبیت جودو در تاجیکستان به خوبی پیخست کرد و چنین ابراز نظر نمود. Сейчас дзюдо в Таджикистане очень пошло большими шагами вверх. Сейчас даже вот призер Гран-при, 5-е место на чемпионате мира. Ребята очень хорошо себя показывают на международном уровне. Я думаю, что с Божьей помощью на Олимпиаде должна быть медаль. Дзюдо – это больше философия. Он когда был основан нашим Джигараканом, нашим предводителем, он основал это как философия. Это воспитывает. Не каждый человек может быть чемпионом на татами, но если он пройдет этот путь дзюдо, он будет чемпионом в жизни, однозначно. در 4 روزی رقابت‌های هفتمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 263 ورزشگر برای 7 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. پس از کشور میزبان ازبکستان کشوری بود که هیئت 86 نفره جودوورزانش را به این مسابقه سفربر کرده بود. در نهایت دسته ازبکستان با به دست آوردن 4 نشان طلا در زینه یکم، تاجیکستان با به دست آوردن 3 نشان طلا در زینه دوم و قزاقستان با 1 نشان برنجی در جای سوم قرار گرفتند. در 7 وزن رقابت‌ها بهترین پهلوانان از آسیای مرکزی در این مسابقات هنرنمایی خواهند کرد. همچنین از تیم افغانستان نیز یک دسته مکمل نیز به اینجا تشریف آوردند و همانطور که می‌بینیم قبل از آغاز رقابت‌های وزن 66 کیلوگرم و تا 73 کیلوگرم مردان تمرینات قبل از مرحله مقدماتی ادامه دارد و امروز هم امیدوار هستیم که درخشندگی ورزشکاران را در این بالای تتمی با هم ببینیم. در روز اول ورزشکاران دسته وزن‌های 60 و 66 کیلوگرم به رقابت پرداختند. از این میان امید نشان طلا به مهرزاد صوفیف بود. آیا او در رقابت با حریف ازبکش جسور سمتوف دست بالا می شود؟ با هم می بینیم. آموزش دیده رزق‌الدین رجبوف
ҳамон лаҳзаи аввал як усули зарбавӣ ба пушти пои ҳариф ва зарри. бале, дар лаҳзаҳои поёнӣ 1 дақиқа бештар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва як амалкарди зебо ҳамочилоч. инҷо қудрату тавони варзишгари ӯзбекистонӣ воқеан беҳтар буд ва бубинед ки он ҳалуки байн ва ба самти муқобил партов кардани ҳарифро хеле хуб истифода кард. حریف من خیلی خوب اون به فینال برآمد و هم پرقوت بود. کمتر قوتی من در اون نرسید و من در اولی تیم مرا وزری رسوا کرد و من دیگر خوب گوشین گرفتن نتونستم. من خودم رو بعد اون رسوا خودم رو کمتر بی‌ضعف حس کردم، بی‌ادراک کردم، نمیدونم که اون پایش رو داد، من چی کردم؟ کنترل کردم. او از من خیلی پرقوت‌تر بود. کمتر قوای من به اون موافق نرسید. تشکر زیاد به اساسیار صلح وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان تشکر خود را می‌رسانم که چنین مسابقه را به ما برگزار گردانیدند و باز می‌خواهم که در آینده این مسابقه ها بسیارتر شود و ما در اینجا موفق شویم پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. муҳаммадризо қувватов агарчи дар давраҳои аввал бо эътимоду боварӣ зоҳир мешуд, вале дар чорякниҳоӣ аз ҳарифи ӯзбекистонӣ шикаст хӯрд ва дар рақобатҳои радабандӣ муваффақ ба касби медали биринҷӣ шуд. аз лиҳози ҳамон фанун ё техникаи гӯштини ҷудо муҳаммадризо хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳамин ҳунарнамои волои ӯ буд ки воқеан тавонист бо як ҳарифи арзанда ва пурқуввати ӯзбекистонӣ ғолибият ба даст овард. حریفی که برای جای سوم با اون مبارزه می‌بردیم و حریف خیلی پرقوت بود برای که او در چمپیونات آسیا 2017 بین جوانان در وزن 55 کیلوگرم سزاوار جای اول گرفته بود و بسیار از مسابقه‌ها آمد. در اون مسابقه 50 کیلوگرم اشتراک می‌کردم، او 55 کیلوگرم در بسیار مسابقه‌ها جای اول بود و من بهتر گوشتی‌گاه رو می‌دانستم. او در 2 دقیقه اول تیز کار میکنه بعدتر مونده میشه و او را نیز درک کرده بودم و از همین سبب تونستم که اون را غالب برآورم. дар дуюмин рӯз аз рақобатҳо умедамон ба чандин варзишгарони дастаи вазни 73 килограмм буд, аммо то финал танҳо Раҳматулло Фарҳодов роҳ ёфт. ин ҳам мисли финалҳои қаблӣ рӯёрӯи паҳлавонони тоҷик ва ӯзбек буд. дар се марҳилаи финалӣ дӯстони азиз рақобати варзишгарони тоҷикистонӣ ва ӯзбекистониро бо ҳам дидем ва ин ҳам рӯзи дуюм ва рақобати сеюм ва боз ҳамон учимата боз бар суди варзишгари ӯзбекистонӣ ва як партоби ба сони гурбасонон иҷро кард Фарҳодов, вале муваффақ нашуд. бубинед чӣ гуна бар зидди учимата аз як ҳаракати зидди ҳамла истифода гирифт. дар бисёр ҳолатҳо алайҳи учимата дигар равишро истифода мекунад. ва акнун шидо ба варзишгари ӯзбекистонӣ дода хоҳад шуд бо сабаби шикастани муқаррарот. шидо хансу кӯмаке, аммо набояд ин гуна беэҳтиромӣ бошад дӯстони азиз нисбат ба варзишгар. ин бояд адои эҳтиром мегузошт. ин фалсафаи ҷудо аст. ва се шидо хансу кӯмаке ва ҳамин тариқ варзишгари ӯзбекистонӣ адои эҳтиромро ба ҷо меорад. ва дар вазни 73 килограмм варзишгари тоҷикистонӣ пирӯзӣ ба даст меорад дӯстони азиз. ва Раҳматулло Фарҳодов медали тиллои худро аз дастони Усто Пириён, устоди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт кард.
дар рӯзи сеюм рақобатҳои вазни 81 килограмм баргузор шуданд. инҷо ҳам муборизаҳо сахту нафасгир гузаштанд ва дар ниҳоят боз паҳлавони тоҷик ҳақназар назаров бо ҳарифаш аз узбекистон асрор тоҷиев дар мусобиқаи ниҳоӣ қарор гирифтанд. дақиқаи охири қувозмоӣ аз сонияҳои поёнӣ ва як амалкарди ҷаззоб қариб буд ки таодулро гум кунад варзишгари ӯзбекистонӣ ва усули мавриди назари ҳақназар рақам мехӯрад, вале варзишгари ӯзбекистонӣ пурқувваттар буд. дар як ҳаракати зидди ҳамла ӯ ва заре гирифт ва заре мегирад варзишгари ӯзбекистонӣ ва ӯзбекистониҳо барои сеюмин медали тилло дар рӯзи рақобатҳои сеюм наздик мешаванд. аммо 27 сония ин фурсати хеле зиёд аст барои баробар кардани ҳисоб ва баъдан пирӯзӣ ба даст овардан. мавқеиятро бояд ба кор бурд. масофаи гирифтани худ ва ҳарифро бояд наздик кунад ва бубинед чӣ гуна як ҳаракати найрангонаро варзишгари ӯзбекистон истифода кард. агарчи ҳеҷ натиҷае надод, вале вақткушӣ кард. ба ҳамин тариқ 7 сонияи дигар воқеан варзишгаре ки сахт тамрин кардааст, қудрат ва иродаи ӯ қавитар аст. дар роҳу равиши куштани ҷудо бештар аз усулҳо ва фанун истифода мебарад, ғолибият насибаш мегардад. ҳамин тариқ варзишгари ӯзбекистонӣ Асрор Тоҷиев тавонист ки бо як усули партобии болои шона, як зидди ҳамлаи ҳамин сеҳои наге имтиёзи вазаре бигирад. ҳамин тариқ дар вақти маъмулӣ тавонист ки ғолибият ба даст биёрад. ҷои дуюмро бошад варзишгари тоҷикистонӣ ки дар марҳилаи ниҳоӣ шикаст хӯрд. ҳақназар Назаров гирифт медали нуқларо ба даст овард ва имрӯз ҳарифи ӯзбекистонӣ ӯ нисбат ба ӯ пурқувваттар буд ва варзишгари ӯзбекистон Асрор Тоҷиев бошад барандаи нишони тилло шуд. мусобиқа таъсиротлари ҷуда катта. мусобиқа дар сатҳи баланд баргузор шуд ва аз он таъсироти хуб бардоштем. дар вазни 81 кило бар ду ҳарифам аз Тоҷикистон ва як ҳариф аз Қазоқистон ғолиб баромадам. бизга таъсиротлар ҷуда катта таъсир дар баробари бардоштҳои нек аз мусобиқа ба меҳмоннавозии тоҷикон дар шаҳри хуҷанд эҳтиром қоил шудем. ба мардуми тоҷик ва сарвари тоҷикон барои ташкили чунин мусобиқа арзи сипосу ташаккур мекунам. sharoitlari juda yaxshi ekan. Kattakon Tojikiston xalqiga, Tojikiston prezidentiga kattakon rahmat aytib qolamiz. дар рӯзи охири рақобатҳои мусобиқа варзишгарони дастаи вазнҳои 90, 100 ва ба изофаи 100 килограмм рӯи татами баромаданд. дар вазни то 90 кило паҳлавонони ӯзбеку қазоқ ҳам бисёр буданд, аммо аз садди роҳи варзишгарони мо канор рафтанд. дар ниҳоят комроншоҳи устопирён бо Саидҷалол Алимардонов дар як финали мушкилгузар рӯбарӯ шуданд. финале ки шӯру шавқи мухлисонро дар ин маҷмӯаи варзишӣ бармеангезад. комроншоҳ дар равишҳои неваза бартарӣ дорад, ҳарифро аз пой медарорад ва барои иҷро кардани инҷо довари марказ Мате ё манъ карда буд қувозмоиро. комроншоҳ ҳам аз назари одобу ахлоқ ва эҳтиром ҳам хеле тавсия ёфтааст. ва як учиматаи мавриди назари Саидҷамол бори дигар ва бубинед вазари дар сонияҳои поёнии вақти асосӣ Саидҷамол Алимардонов тавонист ки ин равиши партобиро ҷаззоб иҷро кунад, аммо мо ҳаққи доварӣ надорем, худи доварон қазоват мекунанд. аммо вазариро мебардоранд. рақобат идома мекунад Саидҷамол Алимардонов. агар он қудрату тавон ва он нерӯмандие ки дар вуҷудаш бошад бояд қувозмоӣ кунад ва бо сабаби аз майдон баромадан Саидҷамол Алимардонов се шидо гирифт. имрӯз бахт ба рӯи комроншоҳ хандид. дар вазни то 90 килограмм ин варзишгарони хуштолеро бошад бо медалҳо сарфароз мегардонад директори муассисаи давлатии
телевизиони варзиш Парвиз Норион. Ҷои дуюмро бошад Саид Ҷамол Алимардонов ба даст овард. медали тиллоро бошад Комроншоҳи Устопириён ба даст овард. Комроншоҳи Устопириён дар ҳафтумин давра аст мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ғолибият ба даст овард. медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои таъсис намуда. мукофотҳои пулиро ба ӯ Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд тақдим мекунад. тиллои вазни то 100 килограмм ба Соиб Қурбонов, иштирокчии бозиҳои олимпӣ, ҷоизадори чандин гран-приҳо насиб гардид. ӯ дар рақобати ниҳои ҳамватанаш Акилмурод Худойбердиевро дар Голденско бо як вазари шикаст дод. Коучигари ва зидди ҳамла ва ӯ чӣ мата бубинед. чӣ гуна равишҳои мухталифи партобӣ яке пайи дигаре дар мадди назари ин варзишгаро буданд. бори дигар Томоенаги асикоми ваза, вале ин қабул намешавад, чунки пои варзишгар низ бисёр ва ҳамон тавр ки мебинем бо равиш ё усулҳои лад додани даст Соиб хост ки ҳарифро таслим кунад. ӯ низ таслим шуд. вазари ҷолибтарин рақобатҳо миёни сангинвазнҳо сурат гирифт. ба таъбири Саъдӣ, санъати куштӣ дар миёни сангинвазнҳо бандҳои фохир дошт. ва як зидди ҳамлаи бисёр ба маврид. ҳамин тариқ Шарифҷон тавонист ки имтиёзи вазариро ба даст биёрад. Нурулло Неъматов фанони мухталифи партобиро ба рӯи ҳарифон кашид. ба таъбири бунёдгузори гӯштини ҷудо Ҷигаро Кано, яъне ҷудо варзише аст ки як варзишгар аз лиҳози вазни камтар доштан дар муқобили ҳарифаш низ бояд тавони пирӯзиро дошта бошад. метавонад ё на бубинед ӯ чӣ мата ва ипон. аҳсан ба ин ҳунар ва истеъдоде ки Нурулло нишон дод. воқеан гуфтаи Ҷигаро Кано инҷо дар амал татбиқ шуд. як варзишгаре аз назари ҷисмонӣ чандон обутоб наёфта метавонад ҳариферо аз садди роҳ бардорад ки ҳудуди 10 кило нисбатан ба ӯ вазнитар буд. бубинем ин дақиқаҳои боқимонда оё барои Неъматуллоев судбахш хоҳанд шуд ё не. ӯ ҳам кӯшиш мекунад. ӯ чӣ мата ин усули дӯстдоштании ӯ борҳо барои ӯ самар дод, вале бипон. бубинед чӣ гуна рақам хӯрд. ин амалкарди ҷаззобу диданӣ. ба як вазари ҳариф бо равиши партобӣ ҳамону чӣ мата ипон тавонист ки имтиёзи комили ипонро ба даст биёрад. ҳамин тариқ медали биринҷии дуюм низ ба варзишгарони тоҷик насиб шуд. ва Одил Сафарови навкор ҳам хуш дурахшид. мавқеиятҳои гуногун ва як амалкарди ҷаззоб. вазари инҷо бубинед ба варзишгари ӯзбекистонӣ доданд. ҳоло ки ба назар мерасид Одил Сафаров иҷро карда бошад усулро. бо сабаби яктарафа доштан 3 шидо варзишгари ӯзбекистон мегирад. оне ки бо як вазари пешсаф буд. Одил Сафаров хеле кӯшиш кард. дӯстони азиз, ҷаҳду талош кард. вале рақобати ҷаззобтару диданӣ дар рақобати ниҳоӣ миёни Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва ҳарифи ӯзбекаш Ҳайдбек Тураев гузашт. бори дигар Шакармаҳмад зидди ҳамларо мехоҳад. як ҳалуки маъмулӣ ипон ва асикоми на ибтидо вазари буд ва баъдан асикоми Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бори дигар исбот кард ки қудрату матонати ӯ нисбат ба ҳарифони ӯзбекистониаш хеле боло аст. ба ҳамин тариқ варзишгари тоҷикистонӣ дар вазни ба изофаи 100 килограмм Шакармаҳмад Мирмаҳмадов нагузошт ки медали тиллои ҳафтумин давра аз мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо берун аз Тоҷикистон равад.
ببینید این است ادای احترام نسبت به حریف گذاشتن. انا همین گونه آداب و اخلاق را که فلسفه جدا است باید دلخواه ورزشگر داشته باشد. همین طریق یک عملکرد جذاب و دیدنی اصولهای پرتابی شکر محمد رو دیدیم و به همین طریق ورزشگر خوشطاله تاجیک شکر محمد میر محمدوف قبل از انجام وقتی اساسی توانست ورزشگر ازبکستانی را از صد راه بردارد. شکر مدال طلای خود را از دستان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان نوراللایق و جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را از دست رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده دریافت کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 به شکر محمد میر محمدوف تقدیم کرده شد. همین طریق هفتمین دوره از مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به انجام رسید. تمام اشتراکچیان سطح و صفت تهیه کنندگان صحنه رقابت‌ها را و محل برگزاری مسابقه را نیز خیلی عالی ارزیابی کردند و احتمال سال آینده همین مکان هشتمین دوره این مسابقه بین‌المللی را میزبانی کند. با پایان رسیدن فیلمنامه هنر جودو به شما آغاز خوش را تمنا می‌نمایم. ایام بکام، شاد باشید. دیدنی صورت گرفت. صفحه نزدیک رقابت و این هم یک سنوینگه جذاب و دیدنی. قدرت و متانت خیش را برای حریفان میکشند. چرا یک نهایی باقی مانده پاکستان ما فعلا ورزشگر ازبکستانی در همین لحظه اولی که از یک و همین طور موفق میشود خودراشان و به همین این ورزش یک عملکرد جذاب ایپان سعید جوار علی مردانوف سامان رسید و روش یا سوری گوشی چگونه رقم هم برام خواهد است یک حلوکی